Ka huri ngā toa tokorua nei ki te papahoro rākau. He tātai te mahi e haere ake nei. Kai tēnā no, tōnā ke mana, tōnā ke momo, tōnā ke tū. I think this one's going to be the hardest, as Kairo's got a lot of knowledge. I know he's probably got things up his rāpaki that he's going to pull out. In a way, I don't want to face Kairo, as he's got an injury, but I'm not going to hold back. Bring it. I've said it all the time. I'm little, so don't go easy on me. I don't think Aotearoa's seen the best of me. It's not going to be an easy task. He plays a character that's totally the opposite, but there's that hidden agenda within the young fella. I will be coming at you full force. Once we're in the arena, this is where our friendship, our bondship has to stop. I'm not going to let any emotions get in my road. Kua eke ngā toa ki te mura o te ahi, ki tēnei te papahoro rākau. Ka rere rā ngā whakarite. Mai e te tawhito, mai e te kāhui o ngā riki, mai e tā whiwhi atu kia atu. E ngā toa, para mai. Ka tomo kia te marae atu. I think Kairo will probably be on the defence with his foot. They should be seeing what each other's got first. They shouldn't be going in too hard and fast. Both keen to stay. Both seem to have worked out a bit of a strategy for the fight. Go hard, Kazis. Mean fight, especially you, Kairo. Tōkua! Ka tīmata rā te wāhanga tuatahi. Ka ū hoki te piro tuatahi. Piro! Piro! Ka pai wēnei mahi a ngā toa. Piro! Ka tika rā te aruaru a ngā toa. Te tehi i te tehi. Ka ū ai te piro. Ka ū tā tirakarere. Kaha ana te wero a ngā toa. Engari, me ū tika tonu atu. Ko ngā rākau e rere ana, ka hua anō a tirakarere. E tonu, ka rewi pai. Piro! Ka whai piro a Kairo. Ko tahi anō ki a tirakarere. Piro! Ka pai wēnei karo i te rākau. Ka ū, ka tau ki te upoko o Kairo. Piro! Haere ki ngā pātū. Kua ea tēnei te wāhanga tuatahi. If they see a gap to get their strike in there, then they should take it. Well, I think it's a close one. T could be ahead because Kairo might be conserving. Tōkua! Kua tīmata rā tēnei te wāhanga tuarua. Eka? Ka rite tonu te patu a ngā toa. Ka kaha rā te kōkiri a tirakarere. Tēnā pēr, kua pā anō te mamae ki te waiwai o Kairo. E kori, e kori. Ka pai tēnā uru tomo a Kairo ki te mahunga o tirakarere. Ka whakautu atu a tirakarere, engari ki hai i ūpai. Kia kahaki. Māro ana te wero a tirakarere, ka ū. Ka kaha anō a Kairo ki te wero i te rai. He oi, ka hake te kōkiri mai a tirakarere. Ka kaha tonu ngā toa, ahakoa e pauhaere ana te hau. Piro! Kua tata pau tēnei wāhanga tuarua nei.
Haere ki ngā pātū. T's a good fighter and won't underestimate it, so he'll probably try and get in some good attacks. I'd say they'll be filling one another out and trying to find the weakest sort of points that they can exploit. Tukuna tō katoa. Tōkua! Kua tīmata rā te wāhanga tuatoru. Ka rite tonu te wero atu a tirakarere. Ana ki te upako a Kairo. Ka anō ki te upako o Kairo. Kua kite anei e tirakarere, he wāhi e pūare ana. Hiro! Are tonu. Ka āta whakatika atu a tirakarere i wāna wero ki tana huariri. He karo tonu te mahi a Kairo. Ka pā angenge ki ngā toa tokorua nei. Ka kore hoki ngā wero e kaha ū, kia tika. Patua, patua. Māro ana te whakaū a tēnā me tana rākau. Kia upai, ne? Are tonu. Half a minute. Kua tata ea tēnei te wāhanga tuatoru. Kamo tonu ana ngā toa ki tēnei whawhai. Kia kaha, kia kaha. E tata te mutu o tēnei wāhanga. Whiro! Ka a Kairo, ka ea tēnei wāhanga. T. Yep, T should be going home. T's had a bit more experience in the ring than Cairo at the moment. T is probably trying to get in quick and fast, trying to exploit the injury that Matua Cairo is carrying, but I'd say Cairo is not letting that get in his way. Te kahara kurua. Patua nā rāka kia kōrero. Tōkawa! Kua tīmata tēnei te wāhanga tuawha. Wāhanga whakamutunga. Patua mai. Hei konei pēr ka kite i te pokari o te taipakeke nei a Kairo. Ane tonu. Ka tū te hihi kia tū ta wana wana. Ka tutu ta puahu. Ka tika te ū a Kairo ki tana hoariri. Ane tonu. Ai. Ka ū tika atu ana a Kairo. Te ahua nei, kua whai kaha anō a Kairo. E kaha aru nei i a tirakarere. Ane tonu. Ka kaha ngā karo a ngā toa. Ka ū anō a Kairo. Tukuna te rākau kia kōrero. Hiro! Hiro! Ko tahi anō kia Kairo. Kua ngenge tahi pēr rāu. Engari ka ia wai te kaha ki te whakaoti atu i tana hoariri. Half a minute. Whiua te rākau kia kōrero. Ka pakanga tonu ngā toa ki tōna mutunga. Ka ū anō a tirakarere. Tata mutu. Tata rā te mutu, kia kahara. Ka tata ea tēnei wāhanga o tira tēnei pakanga. Haere ki ngā pātū. Ka pai tēnei tātai rākau a ngā toa. 4 rounds, couldn't even handle 3, so yeah, the extra one was a bit tiring. To experience the tour itself, yeah, mission accomplished. Engari, ko wai katoa ki tēnei taumata. Cairo holds a lot of knowledge on top of me, and yeah. Not to come here half-hearted. I mean,
there is a good prize at stake. So if you want to go for that prize, then yeah, you have to prepare yourself intensely. Ka huri nā ia nei ki te whakatau. Kai rā kau, mō te rānei. Tēnei ka mihi ake. A me pēnei te kōreo. Kōrua tahi, i tino ranguna. Ki tēnei mea te hūhe, te ngenge, i tau ki runga ki a kōrua tahi. Hau ana te hau, aha koa tērā. E ki au a huatata tēnei o ngā kaute i wainga i a kōrua. A kātira. Ko tai ki tau wā, whakahua i te tangata. Ko ai ke ki tōna taumata. Ko ai ka eke ki taumata ke. Nō reira, anei rā te whakatau, te tangata, i heke, i toa, i tēnei rā. Kia koe ti, hong, whakanui. Ko te taitama nei a tira karere, i toa ki tēnei taumata. Ka hinga, ka mahue mai hoki, ko kairo. The physical side showed that needed to be physically fit for what's occurred today. It's a bit emotional, especially him being the oldest and me being the youngest. Anybody contemplating on participating in tour, don't hesitate. The experience is awesome. Well, I never seen the last year, and I know I can learn more of you, and hopefully see you again, whether it's in the Papahoururaka or not. Ka rere te haka a te kāhui toa ki a Kairo, ka mahue mai ki tēnei taumata. Heart-wrenching. Yeah, just as we hungied, I felt all that humbleness about him and all that knowledge, and sucks to see him go. The objective was to come here and do the experience, regardless of the outcomes. Use everything to the best of your ability, maintain the bondship that we've had since the tour started this year. You all have the potential to take out the tour. Kia kaha Māori tour. Maui Productions.